دما خوش ببینرین هیجا نه روشمان جبو هم قدرا ام یا باکوری کردن و هم جی یا لترکیه گو پیواژویا پاشروجا وان هر دو هریمان بده دیار کردن تنی نه روشمانه د 14 گلان د ویل ترکیه هل بجارتنا سرکوماری و پارلمانتوی پیک وره به بازار هر وها به هریمان ام هول ددن اتمسفر و خباتین هل بجارتنین لناوا ترکیه و گرینگیا و هل بجارتنی جی به وبینرین هیجارا پار بکن ایروجی امی قالا باجر قرسی بکن و خباتین پارتیا چپین کس ین لباجر قرسی جی امی حول بدن هم بریا دانیان و هم جی بریا میوانین خواه به وبینرین هیجارا پار بکن به ویاوی برنامه ما هل بجارتن 2023 دست پیدا کرد. ببینرین هجما گو قرص امیرو قلا قرصی بکن کو باجر قرصی جی یک جباجرین ده هریما سرحد یا باکوری کردستان یا کو اف باجر به سرمایه خود اناسکرن لینها بنیزبونا دما هل بجارتن ایره تفگره که زیده انگوان بشین جوشه که گرم کتیا نوا باجر قرصی اف یک خوامی حول بدن به میوان خوره جی بو بینرین هجارا پار بکن لی کم دست بی که تماشا بکن باجر قرصی خودی چقاس گونده نافچه چقاس نشته جین و هنه چقاس کس بدن یو خب کار بیننجی و پشت امیوین قاشجی باوا که برفرهی لگل یک ج نامزدین پارتیا چپین کس که لناوا باجر قرصی بکن بلی ما گفت باجر قرصی به قاصد 274,829 نشته جین خو هنه اف نشته جهجی لهشت نافچین باجر قرصی دیمینن و باجر قرصی خودی 381 گوندانه ل هم گوند و هم نافچه یم باجر قرصی و 185,045 کس هرن لسر صندوقان و دنگ خوب کار بینن ده انجام دنگ کو جنوا قرصی تینه داین ده و 3 پارلمانتر جنوا باجر قرصی بو مجلسا ترکیه وره شاندن و افکس همو نونرتیا قرصی و همجی و نونرتیا خلقیا لسرانسری ترکیه بدن پیک آنین پارتیا چپین کس که بو وان سه نامزدان انگو 3 پارلمانتریان در بیخه 3 نامزد دست نشان کردن که اون نامزد جه آریه خلق قرصی و جنیز و تینه ناس کردن که یک جوان جی جخوا گلستان قلچ کوچیت بری جه پارلمانترا پارتیا دموکراتی آگران هدف بو جاره کردن و که نامزد یکمین یه و جاره پارتیا چپین کس پارتیا yeşil sole ve bike ve helbişartınan o carekedin dixwazin weke nûnertiya xelkê bajarê Qersê derbasî meclisa li Tirkiye bibe. Di rêza duemîn jî Gülcan Alpaya namzeta duemîn ya Partiya Çepên Keska li nava bajarê Qersê û her wiha di rêza sêmîn ya namzetên Partiya Çepên Kesk ya li bajarê Qersê de jî sertaç çelik kalerî heye ku جخوا بری سرتاج و به میوانی برنامه ما او امی حول بدن خباتین پارتیا چپین کسکن لنوا باجر قرصی جی به بریس سرتاج را گفتگو بکن لی بریا کوم لگل درباسی لگل بری سرتاج بکن کام تماشا بکن د سال 2018 آنده باجر قرصی انجام که چاوی درکت بوش برکو باجر قرصی جی یک جوان باجران بکو ریگبریه که پر زیده و دمی دنابرا پارتیا دموکراتیک آگلان HDP او پارتیا فاشیست یا AKP ده هبو د سال 2018 ده مگوت پارتیا AKP ل باجر قرصی بگرتنا جسادی 37 دنگان دو پارلمانتر جنوا باجر قرصی درخواست بن او ل پیوی درس دومین ده پارتیا دموکراتیک آگلان HDP هبو جسادی 31 دنگان استاندبان گن بیشین د نابرا هر دوان ده رژه که پرکم یا دنگان هبو ل پارتیا AKP دو پارلمانتر جنوا باجر قرصی درخواست بون جخوا و جارجی خباته که پر زیده تینه کرن بو فرق بچوکیا کو هی وره راکرن او پارتیا دموکراتیک آگلان یا کو دبن لوگویا پارتیا چپین کسک پارتیا yeşil solider dike ve hel bişartınan ve cari tevahiyya parlamenterin jnava bajarê Qersê bides bixe. Veli dirêza sêmîn de jî partiya CHP ji sadê çarde û dirêza çaremîn de jî partiya wê demê ya İYİ Partiya ji sadê heft dengan bi dest xistin lê nekarîbûn tu parlamenterekî em guhan bêjin nûnertiyekê ji partiya xwe ji nava bajarê Qersê derbasî meclisa Tirkiye bike. Em nihawerin li ser wê yekê piştî neh roj din wê li Tirkiye hilbişartinek pêk were ev hilbişartin hem hilbişartina serokkomarî û hem ji ya parlamentoyê ye giringeke zêde ya vê hilbişartinê heye em ê vê yekê jî bi riya mêvanê xwe re bi webînerên hêjara par ve bikin lê ew jî piştî vê navberî.
بری بینرین هجا ایرو مگوت باجری قرسی یک جه روجاوا سرکه یا برنامه ما هلبجارتن 2023 باجری قرسی باجره که حریما سرحت یا باکوری کردستانی باجره که پرساره و بساربونا خوشی تیناس کرن جبرکو سرما و سقمه که زیده لوی باجری هیا لعالیه کتن هرتم یک جه باجرین کو رژیمین فاشیستین دستلاداریا دولت ترکیه قرکر دخواستن کو اسیمیلاسیون لوی حریمی پیش بخنه ده هلبجارتن ده باجری قرسی جی هرتم بالا خلک حریما سرحدی و یا باکوری کردستانی دکشینه جبرکو اف باجارجی دکاره سی پارلمنتران بدز بخه هر وها ده هلبجارتنین شارداریه ده هلبجارتنین پارلمنتو سرکوماریه ده دخوازه رولاکی سرکش بلیزه مگوت باجری قرسی ده هلبجارتنا کو نهرو جیر ماینده اتمسفره که چاوه یا هلبجارتنی دنوا باجارده دیمشاندن پارتیا چپین کسک لنوا وی باجری خباته که چه آسیده دمشانش برکو دمین درباز بویده جی دماکو مل دیمنان تماشا دیگر گل جاران پلیسین رژیم فاشیسیا دولتا ترک لشکرین وی ده خباتین هلبجارتنین پارتیا چپین کس ده آستنگی در دخستن و او یک جه راستی برتک و نرازیبانان دهاتن لعالیه که دنیه ویشی دماکو هم تماشا دیکن هر کو روژا هلبجارتنین نیزیک دبه جعالیه بلوک اتفاقا جمهور کو AKP MHP Hodapar و یعنی رفاه و پارتیا büyük birlik partisiya ku ew ji yek ji partî nijadperestên li Tirkiyeyê axaftinên xwe ku nijadperestiyê zêde dikin axaftinên atmosfera li Tirkiyeya ku di rewşeke aloza derbasî helbijartinê bibe dide avakirin niha jî em ê berê xwe bidin Qersê û me got yek ji namzetên Partiya Çepên Kesk birêz sertaç mêvanî bernameya me ya îro û em ê rewşa li bajarê Qersê jî bi birêz sertaç re guftugû bikin. برای سرتاج از دستپیکه دبیجم جبر هم بون میوانی برنامه ما هلبجارتن 2023 ام سپاسیابا دکن او چند پرسنت کو د سری مده هنده کلداری خباتین پارتیا چپین کسک یا لنوا باجر قرصه دده مشاندن هم دخوازن جواب بکن لی از هما دستپیکه ویه که جواره بیجم انگو پرز بکم نه باجر قرصه ما گود باجر حری سقم سرما و سقم لی کل باکوری کردستانیه هلبجارتن هاتیه اتمسفره که دد ناوا ویسر موسیقی ده اتمسفره که هلبجارتنی بچه آوی لناوا باجر قرصی هیا بله پیشی از برنامه که باش جبو و دخوازم جبو مدخوازم قرص دست هلبجارتنی ما نه روژه ما از شکل ها بیجم ترسی خینجی مکرده تر عجم آذری ترکمه یردی اندبین خینجی کرده ششهت گل دیسا هم تبه بچگیان خود دیجی لی سر بی اوه کوزموپولیت اوه دا چند خینجی yeşil çepakes çen siyaset deneyci hani elbette CHP, AKP, MHP, İYİ Parti, nabedemi hem namzetin AKP ya yekemin hem yeduyemin hem geli tersera çen afaftını kuda danı habera hem hatta inaha hem dibin bakancı navanda devam edersen hatta inaha tu evet ona ne geçtiyse geli tersi yüksel tersi ve ki gelime tersi bervan çekirme van eyvana güç ki bervanı partiyemen cefa kes em çen hingi dehe adar eda bir yara hılbıcatını hati hırdan en bunde bu başarı bu kolane bu tape bu güç gibi geldi lerma em çünkü can mali em çünkü can geli azeri tır kurmaç em çünkü cani güç ki desteme girdi bütün ona güç ki hem de fazla ve zıp zordari AKP MHP xalasın jiboy veji em berlükübüdün cefa kes بله برای سرتاچس هما ویکیش جواب پرس بکن هما گوت دناوا روژین داویه ده یعنی هم گوتنین کو جعالیه شف رژیم فاشیستی ترکیه اردوغان وته کرن و هم جعالیه وزیرین و یین کابینه و وته کرن اتمسفره هلبجارتنی بر به جهه که ام بجین متسیدار و ده بدخوازه هلبجارتن دناوا روشکه یا کریز ده پیکوره انگو دناوا روشکه بطرز پیکوره گلو اف گوتنین فاشیستانه یین کو جعالیه بلوکا بطایبت یا جمهوری وته کرن دناوا باجر قرصه ده چهاتینه پیشوازی کرن
Naat işte ki hay hingi emniyetlik iltijatın edibin, hingi emniyetlik içardı gulan edibin, erişa AKP, MHP her zeyde edibin. Siyaset medarı heval ilme, parizleri heval ilme, rojnamavani heval ilme, güç nava der hoca da hatın götün, nezik yapı servis edilir, heval ilme hatın bin çaba, gel heval ilme hatın götün. Ahmet Ekir'in AKP, MHP evveki hoca hılgıcatını evdeviya sandıkla neyi götür? AKP, MHP fırbaş düzeni ki ser sandıkla her kudret emdibecin her kut heval ilmeni heval ilmeyi ser sandıkla müşahit ilmeni bu ve ki eriş evana değil hemasa ser partiye me çepükes yancı heval ilmeni. Mecbuyla ve ki tabi eriş evana ser geldi Türkiye gişki çıkasıydı nırfandın ser terseci bukası geldi terseci ciboy ve evi baş uyana dur emdecin aburiya bana cibermeye ki em ser evici şu abicim ser sandıkancı cibona hedefene ke ve hülbücatın emeni karu ser navi sandıkla heval epucu düşanda yani tersi emçun YSK yera endamın sandıkla bala bu sernavi hedefi medufas ki bırak kura ve kişandın dijan parti der ki mesela partiye çepa kes seriyle der servi serileden ama kura kişandın nafçaya tersi günde tersi da partiye çepa kes derken meci ser endamesiz boyu endame sandık ama hevali famede kurul istevanadan YSK tersi anaha navkünde tersi bacare tersi da navçaya tersi ko da endame mey sandıkla ser partiye çepa kes hey le ama navçaya edilin embecin digor fazman kamuşan selin susuz van navçayan da hevali mey ser sandıkla endam diye bir tünne boyuna böylece em yuvan sandıklanacı hevali kuyu em de benim müşahit amel edebilir. Bəli. Sertaç her divê çarçovede dema ku em lê temaşe dikin di sala 2018 de rêkberiya herî zêde ya li nava bajarê Qersê di navbera wê de mê Partiya Faşîst ya AKP û her wiha Partiya Demokratîk a Gelan HDP de bû û xuya ye vê carê jî wê ev rêkberî vê carê di navbera Partiya Çepên Kesk û AKP de devam bike di sala 2018 de wê demê HDP bi ferqeke anguan bijîn bi dengên pir kêm parlamenterek ji dest dabû. Gelo di vê hilbijartinê de pêşdîtinên we çine bi taybetî ev di çardeyê Gulanê de peyamên ku ji nava qadên û bi taybetî ya ava di pêşwazîkirin û pîrozkirin û vekirina bîroyan yên Partiya Çepên Kesk de derdikeve mirov dikare bêje wê vê carê Partiya Çepên Kesk bi awayê yekemîn ji nava bajarê Qersê derbikeve û rêjeya parlamenterên xwe jî zêde bike. Sertaç ez careke din dubare bikim. Me got di sala 2018 de li nava bajarê Qersê rêkberiyeke zêde di navbera wê demê Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Partiya AKP ya faşîst de hebû û di encama dengeke pir biçûk de wê demê HDP parlamenterek bi ji dest dabû anguan bijîn tenê parlamenterek qezenc kiribû. Lê di vê hilbijartinê de gelo em bêjin dibin logoya Partiya Çepên Kesk de hûnê yekembûna Partiya Çepên Kesk di bajarê Qersê bi dest bixin û hûnê ji mara zêdetir ya parlamenteran li nava bajarê Qersê bi dest bixin yan na? Belê ana dengim tê ve Belê. Belê em li we guhdarin. 2018 da rast dema bu çağı ittifaka da MHP ve AKP rayı ona ser ittifakı top serer dibun ji bo wê vekilek me zêdetir didam. Du parlamenter wana yek mer dal. Lê îro 2023 da çardê Gulanê da em amedene ku her se parlamentera jî birinin. Her se parlamentera jî bişinin meclisê. Dema ku beriya HDP, beriya dema DHP Hezar Mesut Moda da dîsa partiya me wê demê her se namzet jî hırdaw lê baraja mezin baraja li Tirkiye boyna vê hilbijartinê hew sedî de
partiya me deha pevê demê binê sedî de hat mawûn diye parlamenterê me çûn partiyên dinê lê îro çardê gulanê da amedeya me gê em her sê namzeta jî her sê parlamentera jî bişinin partiyê em bişinin meclisê baveriya me hevekî her çar partiyê dinê jî MHP, AKP, CHP û İYİ Parti rêyê wana hirdin nav bajarê Tersê de nêzîkî hev bin em zaten nêzîkî heftê rêyê xwe heftê Haziranê yan jî ser vê reyana hirdin em ê sê namzeta sê parlamentera hev bişinin. Belê. Belê, hûn dibêjin ha xebatên ku hûn didin meşandin û her wiha nerazîbûnên di navbera ew tifaqên din de jî wê ev yek weke avantajekê ji were lê were wê bibe sedema ku hûn bikaribin encama ku hûn dixwazin ji nava bajarê Qersê derbixin. Sertaç ez dixwazim em hinekî li ser vê yekê jî temaşe bikin ha hem ji bo Qersê û hem jî ji bo giştî Tirkiye ev hilbijartina çardê gulanê ku tenê nehr û jêre maye li gorî we xwedî giringekê bi çi awayî ye? Awayî ki ha niha AKP MHP hem zordarî hem zordestî hem gelê ser gelê Kurd bi pêşê ser gelê Kurd paşê jî ser gelê Tirkiye hemû gişkî birî faşîzmeke giran ser me da dişînin û dirên hûnê navê faşîzmê da jiyana xwe berdewam dikin. Lê ser vê jî aborî hem dibe ekonomî zaten xerab bûye yani pîvaz Bartol tiştek nayîk sendinê tiştek nayîk parnêjîk ji ber vê yekê na ser Tirkiye hem eva zilma hem galê Tersê da jî hine pispirikê me zêde Sertaç em bederê kar tuneyê diye koş dikin bar dikin diçin em bêjin jin ser tewat ana tiştek tuneyê ke malê xwe dernakevin em bêjin ser aboriya Tersê rêşberî û koç ser rêşberiyê dîsa çiqa krêdî çiqa deynê ser banka amade kiribin gel nikare Kudüskî van deyna bide ji bo vê yekê em vana gişkî diçin kolana diçin mala diçin tahta diçin gunda ber hevalê xwe behs dikin ber partiliyê dinê re behs dikin em dibin ki daha bes werin em gi partiya xwe partiya çepa kes da bi hev rabin em ser kevin ki em vê zulmî zordarî xelas bin. Belê Sertaç niha beriya niha jî hem bajarê Wanê hem jî em bêjin bajarê Agirê bajarê Îdirê bajarê Mûşê herîma Serhedê dema ku me qala wan bajaran dikir me namzedên partiyê çepên keskin li wan bajaran jî beşdarî bernamaya xwe hilbijartinê dikirin de peyameke em bêjin ji xwe baweriya pir zêde ku ew ê vê carê herîma Serhedê di asteke rekor de wê parlamenteran ji vê herêmê derbasî Meclisa Tirkiye bike li gorî te ev yek çi qasî pêkane? Rast Aliyê Serhedê em bêjin Erdekan Qers, İdir, Agirî, Van, em bêjin Mûş, Erzurum, van dera partiya me partiya çepa kesk herî zêde çi qasî parlamenter her vegî hema gişkî bişin em dixwazin baweriya me hevekî Ardahanê hevalekî me Tersê em sê parlamentera İdirê duda Erzurumê duda Agiriyê çara Aliyê Serhedê em ê van hevalê gişkî bişinin ji bo vê yekê baweriya me gişkî. Belê herî dawiyê jî ez sema vê pirsê bikim Sertaç niha me got bi taybetî me îro qala bajarê Qersê kir xebatên wê li bajarê Qersê têne meşandin ji bo hilbijartinê jê demeke pir kêm maye niha peyama we ya ji bo xelkê Qersê bi taybet û Bakurê Kurdistanê çi ye? Em ser gelê xwe Qersê jî gelê xwe dinê ve jî em bang dikin em dibin ki hem roja hilbijartinê werin ser sandoqa rêya xwe bêjin hem jî werin em bi tevê hev sandoqê xwe xwiyê derkevin çi qasî kêm em her ser sandoqan çi qasî kêm em sandoqê xwe xwayî derkevin ev iktidara faşîst ya AKP MHP serê me berdevam bikin em ê dîsa nav faşîzmê da nav zulm û zordariyê da jiyana xwe berdevam bikin Banka me em dixwazin gelê me giş parti hevalê me partiliyê me giş bê roja hilbijartinê bêne ser sandoqan xwayî derkevin çi qasî karibin hevalê xwe dostê xwe bi zimanê xwe
جبونا partiya çepa kesk garibin iknaklarını fikrin rayı vancı bin ser partiya me havayıcı kırbaş be. بله سرتاچ چریک کاللی نامزدی پارتیا چپین کس که لباجری قرس یا باکوری کردستانی بو میوانی برنامه می هل بجارتن جبو میوان هم بون میوانی برنامه جی ام جاره کدن سپاسی آوادی کن. En spasifikin denbaş. بله بینرین هیجا ام لورد گیجین داویا برنامه خویا هل بجارتن 2023 او دبیجین حتی روزا دوشمی. جاره کدن به باجره که نو ورین لپیشیا و ببینن دنوا خیر و خوشیه ده هر شاد وقت آرب.